Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se večeras u Parizu sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Vučić je naglasio da će to biti izuzetno važan sastanak na kojem će se razgovarati o svim važnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta naše zemlje i ostalim važnim temama. Predsjednik je također napomenuo da u Pariz ide bukvalno na sat i po ili dva, što kako ocenjuju analitičari, što je samo po sebi vrlo interesantno. U međuvremenu, kako priznaju sami blokaderi, u Srbiji je u toku plan da se životom jedne žene plati pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti. Naime, u celu priču oko štrajka glađu Dijane Hrke od samog početka uključeni su svi. I blokaderi, i opozicija, i njima naklonjeni mediji. I svi oni istrajavaju samo u jednom, daju bezuslovnu podršku Dijani Hrki da uništi sopstveni život. Pritom nijednog trenutka ne pomišljajući da bi mogli da je pozovu da prekine štrajk i sačuva zdravlje. Primjer takvog ponašanja su mediji N1 i Nova S, koje duže od sat vremena nisu objavili da je Dijana Hrka otišla u bolnicu, ali su istog trenutka preneli vest da je nastavila štrajk. Tu, međutim, nije kraj, jer su blokaderi javno na društvenim mrežama počeli da ogoljavaju do sada prećutanu istinu i priznaju da bi Dijanina smrt za njih bila novi 5. oktobar. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli. Gledate Fokus, opširnije o ovim temama. Razgovaram sa ministrom za evropske integracije, Nemanjom Starovićem. Gospodine Staroviću, dobroveče vama, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Pre nego što pređemo na temu sastanka u Parizu, htio bih da čujem vaše mišljenje vezano za štrajk glađu Dijane Hrke. Dakle, gledalci svakako to već znaju. Ona je juče uveče na lični zahtev primila terapiju u jednoj privatnoj klinici, ali se nakon toga vratila ispred Skupštine. U međuvremenu, kako bih rekao, da problem bude veći, čovjek koji, kako sam kaže, čuva Dijanu Hrku, a u svakom slučaju nalazi se u blizini njenog šatora i komanduje radnjama, je Nenad Stanić. Sad, osoba za koju, kako saznaju mediji, koja ima dijagnostifikovane psihičke poremećaje. Stanić se na Facebooku oglasio tim povodom 2018. godine, gde je, samo izvinjavam se, da je podelio lekarski izveštaj na kom pišu 3 dijagnoze. Ja ću pročitati F32.3, teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze, F43.1, stresni poremećaj posle traume i F60.3, emocionalni nestabilni poremećaj ličnosti. Dakle, ovo su naveli mediji. Sad, nije naravno problem što je čovjek bolestan. Problem je ako je nestabilna ličnost, a donosi odluke o zdravlju Dijane Hrke. Kako vi sve to vidite? Svakako doprinosi nebezbednom ili nesigurnom okruženju, dakle, u odnosu na gospođu Hrku. Ono što je svakako najbitnije, to je da je Dijana Hrka primila infuziju, da je primila neophodnu ili nužnu medicinsku pomoć tokom prethodne večere i da je njen život svakako danas manje ugrožen nego što je bio prethodnih dana. I mislim da je to veoma važno. Znate, ako sagledamo sve ono kroz šta smo prošli prethodnih, pa evo već malo više od godinu dana, 25.000 ilegalnih političkih okupljanja, preko 13.000 blokada saobraćajnica, sve su to po definiciji nesigurne i nebezbedne situacije. Da ne govorimo o 800 napada na prostorije Srpske napredne stranke, neke napade vatrenim oružjem, paljevinu, nešto što nalikuje terorističkom napadu na takozvani Ćacilenda, što se već nekako zaboravlja. Dakle, Stojan Bogdanović koji je ranjen vatrenim oružjem. I sve to kada saberemo, mislim da je najveći uspeh ovog društva što u takvim neverovatnim okolnostima mi ipak nismo izgubili ni jedan ljudski život. Nešto što kada bismo ovo preneli na bilo koju sličnu situaciju ili uporedivu situaciju u nekoj drugoj evropskoj državi zapravo ne bi bilo moguće. I mislim da je jako važno da to shvatimo, da to prepoznamo i da ne dozvolimo da više nijedan ljudski život bude ugrožen. Ja sam lično kao prijatelja više puta obilazio i Uglješu Mrdića u danima kada je on na sličan način, dakle, boreći se za istinu i pravdu, štrajkovao glađu i svaki put sam na njega prijateljski apelovao da sa štrajkom glađu prekine, da je on već postigao toliko toga, isteravši stvari na čistac u vezi sa radom ili sa neradom nadležnih tužilaštava u Srbiji, da mora da misli na svoje zdravlje i da mora da misli na svoju porodicu. I mislim da je to jedan normalan, pa trebalo bi da bude i podrazumevajući odnos kada neko ugrožava svoj život štrajkujući
glađu. Ali tih takvih prijateljskih saveta nema sa druge strane. Bar ih ne vidimo u medijima. Zapravo ima saveta, ali da se istraje u... Upravo dolazim do toga da je to nešto što me zaista zabrinjava, jer govori o nekakvoj klimi u jednom delu našeg društva, gdje imamo mi čitav niz objava u kojima se Dijana Hrka poziva da istraje do kraja, da nastavi sa štrajku glađu, kao da ti ljudi ne mare, dakle, za njen život, za njen život i za njenu porodicu. Dakle, govorimo o ženi i o porodici koja je preživjela već jednu zaista nezamislivu tragediju. Ljudski život mora biti svetinja. To je i društveno odgovor, a to je, ako hoćete, i hrišćanski. I mislim da se svi negde moramo dozvati u pamet i sagledavati stvari prevashodno iz tog ugla. Ali šta je intencija, gospodine ministre? Se suočavamo sa ljudima kojima u najmanju ruku ljudski život nije svetinja. Kada već govorimo o tome, dakle, oni koji podržavaju Dijanu Hrku da, pa, sigurno neću preterati, da faktički izvrši, dakle, samoubistvo, šta je njihova intencija? Možda najbolje ilustruju reči advokata. Ja sam rekao u najavi da su se blokaderi oglasili na društvenim mrežama i da su do sada prećutanu istinu ogolili. Ajde, ja ću pročitati, odnosno citirati reči advokata blokadera Čedomira Stojkovića s tim u vezi. On kaže ovako: ako Dijana Hrka umre od štrajka glađu zbog toga što Vučić nije raspisao izbore, građani su u raspoloženju da odmah svrgnu vlast i bez izbora. Vučić zna to. Zato toliki pritisak na Dijanu da prestane sa štrajkom, jer ili izbori sa živom Dijanom ili hitri novi 5. oktobar sa mrtvom Dijanom. Napisao je Stojković. Sad, opet kažem, izgleda da je ovaj dotični advokat samo ogolio tu prećutanu istinu o podršci blokadera nesrećnoj Dijani Hrki, ali i među blokaderima ima onih s druge strane koji ipak priznaju da neko čeka da Dijana umre. Ajde da pogledamo šta je, pa ćemo prokomentarisati šta je tim povodom za blokaderske medije baš rekao profesor na političkim naukama, odnosno profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Bojan Vranić. Ali također, mislim, meni se čini ovako kada gledam sa strane da tu postoji malo jedna, provlači se jedna pomalo morbidna crta gde ljudi kao da sede i da čekaju da vide da li će gospođa Hrka izdržati do kraja. Mislim, a kraj deluje da je smrta, ali mislim, mi to ne smemo da dozvolimo. Niko to ne sme da dozvoli. Ne sme da bude još jedna žrtva. Mislim da je to jako važno da se kaže, poenta štrajka glađu jeste da se ispune uslove, a ne da neko umre. Ali to nekako niko da ne kaže, nego, znate, prosto svi hoćeli izdržati i onda se prave neki pomalo neumesna poređenja sa prethodnim štrajkovima glađu koji delaju da su bili samo politički performansi. Ovo je ono pravo, ali ono pravo, pa nije ovo reality show. Mislim, žena ima objektivni problem, hoće da sazna, hoće da bude pravda zadovoljena, da zna šta se desilo njenom sinu i u tome treba da joj svi pomognemo, ali i u tom njenom zahtevu, a ne da čekamo da se nešto završi. Evo, dakle, ako reči ovih ljudi nisu dovoljne, ja ne znam šta... Ne znam, meni su ovo što ste malo pre pročitali objavu advokata Čedomira Stojkovića, meni je to zaista jezivo. I tu se možda na najplastičniji način vidi taj odnos prema ljudskom životu, gde on govori kao nekakvoj legitimnoj opciji ili jednoj od opcija koju priželjkuje, kako ste to i pročitali, da se ide na izbore sa mrtvom Dijanom Hrkom. Dakle, to je odnos prema ljudskom životu, jedan apsolutni nedostatak empatije. Zapravo ne, na izbore sa živom, a 5. oktobar... Odnosno, da, revolucija sa mrtvom Dijanom Hrkom. Tako, izvinjavam se, ali toliko mi je strašno da mi je teško nekako i da to reinterpretiram i da citiram. Mislim da je krajnje vreme da se negdje dozovemo u pamet i sama gospođa Hrka, koja je, ponavljam, prošla kroz jednu potpuno nezamislivu životnu porodičnu tragediju, sada očigledno ne bi trebalo da bude pod uticajem upravo ovakvih političkih ekstremista, da je potrebe možda najblaži izrazi ili pod uticajem ljudi nekakve sumnjive pozadine koje se očigledno negde oko nje nalaze. Nama je potrebno apsolutno smirivanje situacije. Svako ko štrajkuje glađu zaslužuje barem da dobije odgovore na pitanja koja postavlja,
Ali ovde što ja vidim negde kao problem, ako je na meni da dajem uopšte sud, što zahtjevi koje gospođa Dijana Hrka iznosi, dakle, u kontekstu sopstvenog štrajka glađu, nisam siguran koliko su sprovodivi, koliko zahteva, dakle, sudski epilog, konačno utvrđivanje svih okolnosti i krivične odgovornosti vezane za pad Nasrečnice, to je svakako u rukama još uvek tužilaštva, potom našeg pravosuđa i to je proces koji će sasvim izvesno trajati. I siguran sam da ona ugrožava svoje zdravlje na taj način i trebalo bi da se sa tim da prestane. U redu. Kada je u pitanju sastanak u Parizu, jasno je da je iz vaše pozicije nezahvalno govoriti o tome, ali interesuje me vaše mišljenje. Dakle, šta bi građani mogli da očekuju od razgovora Vučića i Makrona? U posljednje vreme održan je niz, rekao bih, učestalih sastanaka državnog vrha sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, pa ima onih koji ocenjuju da bi sastanak predsjednika Vučića sa Emanuelom Makronom mogao da bude vrh te nekako piramide svih dosadašnjih sastanaka, posebno s obzirom na to da se sastaju, kako sam predsjednik reče, na 2,5 sata, što nije baš uobičajeno u visokoj diplomatiji. Naprotiv, dakle... I nije ovo prvi sastanak našeg predsjednika i predsjednika Francuske ove godine. Šta više, mislim da postoji... Ako je jedan veoma intenzivan, sadržajan i kontinuiran dijalog upravo na tom najvišem nivou između predsjednika Vučića i predsjednika Makrona i mislim da je to od velike važnosti za našu državu. To partnerstvo koje imamo sa Francuskom se razvija i na ekonomskom i na političkom planu i vjerujem da upravo u ovim okolnostima kada se konačno negde je otvara mogućnost da nakon jedne duže pauze mi napravimo i taj formalni iskorak u procesu naše integracije u Evropskoj uniji. Ovaj večerašnji sastanak može imati svoju veliku težinu i veliku važnost. I ja lično sa određenom dozom optimizma gledam na to, znajući koja je važnost Francuske i znajući koliki je autoritet predsjednika Makrona, ne samo dakle u državi na čijem je čelu, već i u širim evropskim okvirima. Tako da mislim da ćemo imati dobre rezultate, da li ćemo dobiti nekakve konkretne dobre vesti večeras ili ćemo efekte vidjeti u sedmicima i mesecima koje su pred nama, svakako ostaje da se vidi. Ali interesantno je to, taj sastanak, baš ako sagledamo i sve sastanke koji su prethodili, dakle, tom sastanku i vi ste učestvovali u razgovorima, naravno, sa predstavnicima Evropske unije. Dakle, zanimljivo je zato što Emanuel Macron je, kako bih rekao, pa nije baš da se tako korektno politički, što se kaže, izrazim, pobornik proširenja Evropske unije, ali je isto tako vrlo zainteresovan da Srbiju vidi u Uniji. A čuli smo i od predsjednice parlamenta Ane Brnabić da je Francuska u stvari ta koja insistira da se naše zemlje otvori klaster 3 do kraja. Upravo tako, dakle, ta podrška Francuska je kontinuirana već godinama unazad, a još decembra 2021. podsjetit ću, mi imamo zeleno svetlo i pozitivnu preporuku Evropske komisije da otvorimo klaster 3, no nedostaje onaj nužni politički konsenzus 27 država članica Evropske unije. Sad za sve to vreme Francuska kao jedna od najvećih i najbitijih, ako je moguće praviti gradaciju država članica, za sve to vreme, dakle, ona pruža jasnu, nedvosmislenu i otvorenu podršku Republici Srbije, odnosno otvaranju klastera 3. To je i danas slučaj i ono što bih ja želeo da vidim, nadam se, dakle, upravo takvom ishodu i večerašnjeg sastanka, da će Francuska još snažnije, dakle, uticati i na druge države članice, jer sada je u ovom momentu sve u rukama država članica, kako bi mi napravili i taj važan formalni korak na koje čekamo 4 godine. Francuska ima, dakle, i tu vrstu specifične težine među državama članicama, ima svoj autoritet, a i autoritet predsjednika Makrona je sam po sebi visok. Nije to opet dovoljno da bi se taj konsenzus postavio. Radit ćemo još mnogo u narednim danima i nedeljama koje su pred nama, ali mislim da i predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, ulaže svoj autoritet, dakle, i sve kontakte koje posjeduje, kako bi se negde, da kažem, otkočio ovaj formalni deo našeg procesa pristupanja Evropskoj uniji. To ne znači, ne oslikava to na najdirektniji način sve one reforme koje mi sprovodimo u širokom luku. I reformski procesi se u Srbiji svakako sprovode, nastavljaju se i ubrzavaće se u narednom periodu, bez obzira na to da li će nam biti otvoren neki klaster ili zatvoreno neko poglavlje. Ali dobro je da to bude i na taj način valorizovano, da ide nekako u korak sa tim, dakle, sprovođenje
usklađivanje naših reforme koje nas pripremaju za članstvo u Europskoj uniji sa verifikacijom kroz otvaranje pregovaračkih klastera. A da li se sam proces nekako laički gledano, možda ovako sa strane, deluje da se taj proces evrointegracije ubrzava? Dakle, ne govorim samo o našoj zemlji, s obzirom na geopolitičke prilike u ovom trenutku u svetu. Kako vi to vidite i naravno s tim u vezi gde je to Srbija? Dakle, kada je u pitanju ubrzanje tih integracija. Nesumnjivo je da je izgrađeno u poslednjih nekoliko godina, a svakako nakon početka ovog surovog i tragičnog rata u Ukrajini, da je izgrađen taj svojevrsni momentum, kako se naziva, ili zamah, dakle, u procesu proširenja, usled činjenice da je politika proširenja u Briselu, unutar evropskih institucija, ponovo postala važna. Dakle, ona je bila važna tokom 90-ih, početkom 2000-ih godina, ali ono čemu svedočimo, dakle, još nakon tog Big Bang proširenja, da je politika proširenja svakako negde gurnuta na margine, na stranu i nije joj posvećivano dovoljno pažnje. Prosto nije bilo u fokusu ni evropske administracije, ni među državama članicama. Sada se to u poslednje vreme menja, postoji ta vrsta zamaha i to je ono što je negde nesumnjivo, ali važno je da taj momentum osete sve one države kandidati koje imaju ambiciju da napreduju na putu ka članstvu. Dakle, da postoje jednaki aršini, da se održi taj pristup zasnovan na zaslugama, dakle, i da se na pravi način valorizuje sve ono što su države kandidati sprovele u kontekstu svojih reformskih procesa. Za nas je važno, za nas je važno da, sagledavajući ne samo ovaj godišnji izveštaj, dakle, koji je predstavljen pre nekoliko dana, evo još uvijek ga svakog dana predstavljamo određenim ciljnim grupama, a nama je važno da se na jedan kumulativni način posmatra sve ono što je Srbija učinila u svojim reformskim procesima u protekle 4 godine od momenta kada smo dobili to zeleno svetlo. Jer ukoliko sve to što smo za prethodne 4 godine nije vredno jedne važne simboličke stepenice, ali ipak samo jedne od mnogo stepenica koje su pred nama, govorimo o otvaranju klastera 3. U tom slučaju se bojim da čitav proces proširenja gubi na kredibilitetu. Ne samo ovde kod nas u domaćoj srpskoj javnosti, već i na nešto širem planu. I zbog toga ćemo, dakle, jasno argumentovati svim našim partnerima, kako unutar evropskih institucija, tako i među državama članicama, da je krajnje vreme da do tog napretka i do tog koraka dođe do kraja ove godine. Mislim da imamo argumentaciju koja je prilično snažna, imajući u vidu i ovo ubrzanje reformskih procesa, ne samo kada govorimo o izveštaju koji je zaključen, dakle kada govorimo o analiziranom materijalu početkom septembra meseca, već i sve ono što smo u prethodna 2 meseca učinili. Usvojen je zakon o jedinstvenom biračkom spisku, evo sproveden je izbor 8 od 9 članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. I šta je još potrebno? Značajno je podignuta stopa usaglašenosti naše spoljne politike sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije sa 51% poena koliko je bilo zabeleženo u prethodnom izveštaju na nekih 66% koliko to iznosi danas, ali ponavljam, bez pristupanja režimu sankcija protiv Ruske federacije, ali to su sve konkretni rezultati koje mi možemo da predočimo, dakle, našim sagovornicima i argumentujemo to da je krajnje vreme da do otvaranja klastera 3 dođe kako bismo i mi kao kredibilan kandidat za članstvo u Europskoj uniji osetili ovaj zamah ili momentum koji postoji. I ne zaboravite, kada govorimo o ovom godišnjem izveštaju, on daje 2 vrste ocene. Ocenu progresa, odnosno napretka koji je učinjen u prethodnih godinu dana, od septembra 24. do septembra 25. I drugu vrstu ocene koja je jednako važna, to je ocena opšte spremnosti nekog kandidata, države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. I po toj opštoj oceni spremnosti mi smo i dalje u samom vrhu, odmah iza Crne Gore, ispred svih ostalih država kandidata, bez obzira koliko oni bili prepoznati kao neko ko veoma brzo napreduje, govorimo, ne znam, Ukrajini, Moldaviji, Albaniji i tako dalje. Srbija je po onome što je postigla umeđu vremenu, pregovarajući punih 11 godina o članstvu, a zahvaljujući sopstvenim administrativnim kapacitetima koji su u komparativnom smislu daleko veći u odnosu na druge države kandidate, Srbija je dostigla taj nivo, dakle, da je spremnija od svih sa izuzetkom Crne Gore. Bitno je da to održimo, ali i da unapređujemo vremenu koje je pred nama. Da, ostavit ću to pitanje šta je još potrebno osim usvajanja, dakle, zakona o biračkom spisku i izbora članova REM-a za otvaranje klastera 3 i na šta se konkretno
možda insistira, odnosno na čemu se insistira i ko na tome insistira, jer ću prethodno da vam postavim jedno plastično pitanje koje gledaoci pitaju. Dakle, hoće li se, kako gledaoci pitaju, opametiti u Briselu i naći način da Srbija uđe u Evropsku uniju, a da ne bude uslovljena priznanjem takozvanog Kosova, jer svima treba da bude jasno da se nijedna zemlja neće odreći dela svoje međunarodno priznate teritorije. Dakle, interesuje me šta vi o tome mislite. Postoji li, kako bih rekao, u Briselu, ne znam, Parizu, Berlinu, gde god, dovoljno sluha ili i malo sluha za tako nešto? Nije lako i jednostavno dati odgovor na to pitanje, ali moramo razumjeti da s jedne strane mi sve vreme pregovaramo sa institucijama Evropske unije, prevashodno sa Evropskom komisijom, koja po prirodi stvari mora da ima neutralan stav vis-a-vis statusa Kosova i Metohije. Međutim, sasvim je notorna činjenica da 22 od 27 država članica su umeđu vremenu priznale jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije i imaju određena očekivanja s tim u vezi. Ono što predstavlja formalno deo našeg pregovaračkog okvira jeste poglavlje 35, gde je za cilj, dakle, zatvaranja tog poglavlja postavljeno dostizanje takozvanog sveobuhvatnog pravnog obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Sama formulacija odiše pristupom konstruktivne dvosmislenosti koji nam omogućava, dakle, da mi u tom procesu budemo i da do određene mere napredujemo. Naravno, neki drugi to čitaju na bitno drugačiji način, učitavajući opet svoja očekivanja koja proističu iz njihove političke pozicije i činjenice da ne samo da su priznali jednostavno proglašenu nezavisnost, već da predstavljaju mnogi od tih država i takozvane sponzore kosovske nezavisnosti. To nas stavlja u specifičan položaj da politika koju vodimo se kreće jednom veoma uskom stazom, ali vidite i pored svega toga mi uspavamo do određene mere da napredujemo na našem putu ka članstvu. Svima je jasno, ukoliko bi na jedan eksplicitan način bila iskazana ta želja, potreba formulisana u vidu uslova ili ultimatuma, da mi moramo da se saglasimo ili da priznamo jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, da to ne bi moglo da prođe, da Srbija to ni na koji način ne bi prihvatila i da bi to verovatno označilo kraj našeg puta ka članstvu ili prosto naše odustajanje od daljeg napretka. Zbog toga za sada u ovom momentu ne postoji ta vrsta, dakle, eksplicitnog uslovljavanja sa pitanjem Kosova i Metohije. Ali svejedno situacija nije ni malo laka, ni malo jednostavna. Mi moramo našu spoljnu politiku voditi u onim zadatim okvirima koji su uokvireni s jedne strane vojnom neutralnošću, a sa druge političkom nezavisnošću, štiteći naše vitalne nacionalne interese, a očuvanje teritorijalnog integriteta svakako predstavlja vrhovni nacionalni interes. Pa to jeste ono što je generalno, kako to analitičari ističu, najveći problem, a to su jasno definisane granice, jer govori se o tome da je u Uniju nemoguće ući bez jasno definisanih granica, a onda tu dolazimo do tog problema. I da i ne. I da i ne, i moramo biti svesni određenih presedana, moramo biti svesni činjenice da je, ako je Evropska unija po nečemu poznata, to je upravo po sposobnosti da nađe određena kreativna rešenja. Svima je poznat primjer naše kiparske braće, Republike Kipar, koja je stupila u punopravno članstvo Evropske unije 2004. godine, iako je trećina njihove državne teritorije pod okupacijom, dakle, još od 1974. godine i, nažalost, ne vidi se, dakle, brzo rešenje tog problema na horizontu. Imamo još jedan manje poznat primjer Estonije, koja u svom ustavu tako definiše svoju teritoriju da je ona za 4% veća nego što de facto jeste, odnosno 4% teritorije koje oni smatraju svojom je trenutno pripada Ruskoj federaciji. Pa i pored toga oni su stupili iste te 2004. godine u članstvo, ne primenjujući pravne tekovine Evropske unije na onih 4% teritorije koju oni smatraju, isključivo oni smatraju svojom. U slučaju Kipra je to definisano, dakle, pristupnim sporazumom vrlo eksplicitno da se izuzima onaj deo teritorije koji je pod okupacijom, odnosno koji ne kontroliše vlast u
Nikoziji. A vi imate također i to da možemo sa zvaničnih nivova Evropskih komisija u posljednjih godinu dana da čujemo i takve izjave da ambicije država poput Ukrajine i Moldavije da postanu punopravne članice Evropske unije ne smiju biti talac nerešenih teritorijalnih sporova, činjenice da ni Ukrajina ni Moldavija ne kontrolišu u potpunosti svoju teritoriju i ne bi mogle sutra da postanu članice da primenjuju pravne tekovine Evropske unije na tim delovima svoje teritorije. Znate, i to su sve nekakvi novi precedenti koje mi moramo pažljivo da pratimo, da nešto od njih naučimo, a možda neke od njih stavimo i u funkciju realizacije naših nacionalnih interesa. Teško je reći da nekakvo generalno pravilo koje ste vi malo pre s pravom spomenuli, a to je da samo oni kandidati sa definisanom teritorijom, odnosno punom kontrolom nad svojom teritorijom mogu da postanu članice Evropske unije. Teško je takvo pravilo održati u smislu primene isključivo na Srbiju, ako postoji ne jedan, već 2, 3, 4 ili 5 izuzetaka koji su napravljeni. Jasno. Ajde ovako, dakle, sad da se vratimo na ono pitanje vezano za ono što se traži od Srbije da ispuni kako bi bio otvoren klaster 3 do kraja godine. Dakle, usvojen je zakon o biračkom spisku, izabrani su članovi REM-a i sad šta se još od Srbije traži? Apropo tog izveštaja Evropske komisije, dakle, pomalo neverovatno deluje podatak da je ocenjeno da je Srbija napredovala i na polju usklađivanja spoljne politike, kako ste rekli, sa Evropskom unijom, bez obzira na to što nismo uveli sankcije Rusiji, a s druge strane nazadovala na polju slobode medija, dakle, u situaciji, odnosno u trenutku kada, pa ja bih rekao, ispravite me ako grešim, ali samo u Srbiji postoji sloboda medija vezano za sve medije koji mogu da emituju svoje programe na teritoriji Srbije. Govorim naravno pre svega o ruskim medijima, ali s druge strane imamo i takozvane medijske grupe za pritisak ovde koje vršljaju po zemlji, prave pritisak, propagiraju nasilje i unose mržnju među građane. Pored toga, dakle, mi smo dobili takav izveštaj da je ocenjeno da smo nazadovali kada je u pitanju sloboda medija. Dakle, da li je moguće negde građani postavljaju to pitanje da ovo što sam ja naveo u Evropskoj komisiji ne shvataju i na kraju krajeva i na vladinim, kako bih rekao, državnim organima, pa evo i na vaše ministarstvo je bilo da ukažu na to. Dozvolit ćete mi za početak samo da razjasnim jednu stvar. Ja sam govorio o tome da izveštaj daje 2 vrste ocene. Ocene opšte pripremljenosti države za članstvo posmatrano kroz 33 pregovaračka poglavlja, kao i ocenu napretka u prethodnih godinu dana, opet posmatrano kroz svako 33 pregovaračka poglavlja. I prosto opšta pripremljenost se meri na skali od 1 do 5, daje se opisna ocena koja se može valorizovati, dakle, od 1 do 5, a kada govorimo o toj skali napretka, ona ima 6 stepenica. Najniža moguća ocena je upravo nazadovanje, pa ide stagnacije, ograničeni napredak, određeni napredak i tako dalje. Dobar, vrlo dobar. Dakle, nazadovanje je formalna ocena koja se daje za neko od 33 pregovaračka poglavlja, a nama u ovom izveštaju, koji je objavljen evo početkom prošle nedelje, mi ni u jednom poglavlju nismo dobili tu ocenu nazadovanje. Bez obzira, dakle, na ove interpretacije koje možemo čuti. Bez obzira na to, samo dozvolite mi da pojasnim, što u narativnom delu se spominje u jednoj podoblasti, a to je sloboda izražavanja medija, se spominje ta reč nazadovanja, ali nazadovanje kao zvanična ocena ne postoji u ovom izveštaju. I zbog toga su netačne ove interpretacije koje možemo čuti, pogotovo u onim opoziciono orijentisanim medijima, da je ovo najgori izveštaj do sada. Ni formalno, ni tehnički, ni suštinski, on svakako nije najgori. Postoje određeni kritički tonovi u pojedinim delovima, isto tako kao što postoji i pohvale za određene set reformi. U krajnjoj liniji u 11 pregovaračkih poglavlja mi smo u prošloj godini napredovali brže, dakle, većim intenzitetom sprovodili reforme nego što je to bilo u onoj godini koja je prethodila. Dakle, nema nazadovanja kao formalne ocene i bilo mi je negde važno to da naglasim. Sad, kada govorimo o toj podoblasti slobode izražavanja, slobode medija, to je obuhvaćeno pregovaračkim poglavljem 23 u kome nema nazadovanja kao ukupna ocena, ali se spominje, dakle, u tom segmentu. I verujem da to jeste posljedica svega onoga čemu svedočimo u prethodnih godinu dana u našoj državi. Činjenica je da je medijska scena izuzetno polarizovana, ali moramo razumeti da
je veoma malo toga što organi izvršne vlasti mogu da učine po tom pitanju, budući da našu medijsku scenu zapravo uređuje, dakle reguliše jedna čitava mreža nezavisnih regulatornih tela. Tu su dakle i Savet za štampu i regulatorno telo za elektronske medije i RATEL i tako dalje. Dakle, to su tela koja su u potpunosti nezavisna od izvršne vlasti, odnosno od vlade Srbije. I činjenica je da mi u prethodnih godinu dana nismo imali u potpunosti funkcionalan REM, jer je proces izbora članova Saveta REM-a, koji suštinski negde upravljaju tim regulatornim telom, bio blokiran. Nije bio blokiran od strane vlade Srbije, nije bio blokiran od strane onih koji čine vladajuću većinu u Narodnoj skupštini, već je bio blokiran od strane onih drugih koji su prepoznali da mogu biti veto igrači, da mogu sve te procese prolongirati u nedogled ili ih u potpunosti zaustaviti. No, bilo kako bilo, da se ne vraćamo unazad, ali ovo objašnjavam prosto da bismo razumeli zašto nisu postojali adekvatni mehanizmi da se na bolji način reguliše ta medijska scena. A šta je konkretno zamereno? Jer REM nije bio funkcionalan. Pa ko može? Ne možemo mi kao vlada Srbije. Jeste li pitali, dakle, šta nam zamerate? Dakle, konkretno da znamo. REM ima svoje zakonom definisane nadležnosti. REM može, dakle, da reaguje sa različite, interveniše na različite načine, da izriče i opomene i kazne, može da oduzima frekvencije, kao što ih i dodeljuje. Dakle, veoma su širok spektar nadležnosti, bira upravni odbor Radio-televizije Srbije i tako dalje. Sve to REM nije mogao u punoj funkciji da radi u prethodnoj godini, jer nije imao izabrane članove Saveta REM-a. Sada kada smo to konačno učinili, dakle, ja verujem da će REM u potpunosti preuzeti svoje zakonske nadležnosti i da će unaprediti stanje na medijskoj sceni. Dakle, ako i postoji ta vrsta kritike koja je donekle opravdana, moramo razumeti kome je ta kritika upućena, odnosno ko je za tako nešto nadležan. I ja tvrdim da su nadležnosti vlade Srbije srazmerno male da bi bila meta zapravo takve kritike, već da imamo nezavisna regulatorna tela koja moraju biti u potpunosti u funkciji. Šta je kritika? Dakle, i dalje nekako ne mogu da dokučim i građani pitaju to. Šta je konkretno kritika? Postoje mnoge formulacije u tom izveštaju sa kojim mi ne možemo da se složimo. Pogotovo ne možemo da se složimo sa onim što nedostaje, što u izveštaju nije navedeno, a moralo je u njemu da se nađe. I kada se govori o pritiscima na medije, o napadima na novinare, verujem da bi bilo zaista pošteno i zdravorazumski da se navede ko je zapravo bio na meti tih napada. Da je u 90% slučajeva su mete fizičkih napada, dakle, bili novinari, redakcija, Informer, Pink i tako dalje, a ne da se to stavlja u neku vrstu uopštavanja iz koga se ne vidi ko je napadač, a ko je žrtva. Ali ne vredi da se vraćamo. Govori se o pitanju vlasništva, govori se o pritisku, kako bih rekao, finansijskom pritisku na medije i tako dalje. Nigde se ne navode nikakvi konkretni. Upravo tako. Dakle, generalno posmatrano naša medijska scena je polarizovana. Nije to situacija samo u Srbiji. Bojim se da su to nekakvi globalni trendovi, ali ono što verujem da je važno, to je da u našoj državi postoji pluralizam medijske ponude i da svako može da izabere koji će televizijski kanal da gleda, koje novine će da čita. I verujem, dakle, da preseka građe za ovaj izveštaj nije učinjen početkom septembra, već evo u današnjim danima, da bi čak i u toj oblasti, shodno činjenici da smo konačno izabrali Savet REM-a, da bi ocena bila svakako povoljnija. U redu, ali još me samo zanima, dakle, šta nam se konkretno, šta se od nas konkretno traži od Srbije da bi bio otvoren klaster 3? I ko pravi najveći problem? Zato što i tu ima raznoraznih mišljenja. Da li su to pribaltičke zemlje, koje su to zemlje? Dozvolit ćete mi da ne spominjem imenom pojedine države, jer ne bi to bilo korisno s aspekta, dakle, naše spoljne politike i našeg diplomatskog nastupa. Ali mogu vam rado odgovoriti na to šta su nekakvi preduslovi da bismo ponovo otključali, dakle, mogućnost za otvaranje klastera 3. Oni su zapravo sadržani u našem non-paperu koji smo mi poslali još koncem prošle godine, gde smo se mi obavezali na određeni set reformi koje smo mi u suštini sada u najvećoj meri isporučili. Ključno je bilo pitanje donošenja seta medijskih zakona, završeno još proletos pre više meseci.
Druga stvar, zakon o jedinstvenom biračkom spisku. Evo sada nema ni 10 dana kako smo i taj posao završili. Uz puno peripetija, puno problema, ali završili smo ga na jedan, verujem, veoma dobar, inkluzivan, participativan način, dakle uz učešće i civilnog društva i strukovnih organizacija. Govorit ćemo i o tome kasnije, da. I tu ima različitih mišljenja, pa ću vas pitati nakon. Sa treće strane, naravno, izbor članova saveta REM-a, što je također nešto što smo uspeli da privedemo kraju. Postoje tu još neki elementi iz segmenta energetike koje su, čini mi se, nekako više tehnička pitanja koja se upravo rešavaju i to sve skupa, dakle, uz činjenicu da smo i podigli stepen usaglašavanja naše spoljne politike sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije, uz činjenicu da je i vlada Srbije ohrabrila naše sunarodnike na Kosovu i Metohiji da učestvuju na ovim lokalnim izborima koji su nedavno održani, a vidimo da je izlaznost upravo bila i najveća u 4 opštine na severu Kosova i Metohije sa srpskom većinom. Posmatrano sve to, dakle, ukupno, ja verujem, dakle, da smo mi konačno uspeli da isporučimo ono na što smo se obavezali pre godinu dana i da imamo svu silu argumenta na svojoj strani, dakle, da konačno dobijemo otvaranje tog klastera broj 3. Mislim da sam vam naveo taksativno šta su ti elementi. Dakle, samo dobra volja država, odnosno politička volja država koje bi... Na kraju se sve svode na političku volju država, ali verujem da se i tu krećemo u dobrom pravcu i da one države članice koje su možda bile nešto skeptičnije po tom pitanju u prethodnim godinama iz različitog razloga, sada mogu biti, dakle, suočene, mogu im biti predstavljeni ovi argumenti kako bi one pristupile tom konsenzusu. Da, pa vidjet ćemo, možda ćemo apropo toga baš imati lepe vesti iz Pariza. Ajde, ostaje da vidimo večeras. A da li iz Brisela, na primjer... Pariz je veoma važan. Na naredne sedmice dolazi u posjetu Srbiji i ministar spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Imamo čitav niz i važnih posjeta kako u Beogradu, tako i posjeta pripadnika našeg najvišeg državnog rukovodstva u inostranstvu, tako da verujte mi da se veoma intenzivno radi na tome. A da li iz Brisela, na primjer, evo u vezi sa usklađivanjem spoljne politike ili nevezano za to, vrše pritisak na Srbiju kada je u pitanju prodaja municije Evropskoj uniji s obzirom na to da je bilo dosta reči o tome u prethodnom periodu? Da li neko na nas vrši nekakav pritisak u vezi sa tim? Pa ne znam da li se to može nazvati pritiskom, ali naravno da postoji veliko interesovanje država članica iz kojih dolaze kompanije koje tradicionalno godinama unazad sarađuju sa preduzećima odbrambene industrije Srbije. Postoji veliko interesovanje zbog čega je došlo, dakle, do ovog zastoja koji traje već nekoliko meseci, budući da i oni imaju svoj interes u tome, da oni ostvaruju, dakle, realizuju svoje poslovanje kroz saradnju, snabdevajući se sa bilo barutom, komponentama i tako dalje koje predstavljaju proizvode namenske industrije Srbije. I naravno da kada se ti lanci proizvodnje nešto uspore ili zaustave, da postoje veliko interesovanje kada će to biti ponovo uspostavljeno. Da li se to može nazvati pritiskom? Dakle, da ostavimo to svakome na procenu. Malo pre smo spomenuli zapravo više puta izbor članova REM-a i usvajanje zakona o biračkim spiskovima, pa je s tim u vezi zanimljivo evo da opoziciji, pored toga što im smetaju učestali sastanci, kako smo to konstatovali, vrha države sa najvišim evropskim zvaničnicima, iako to ne bi trebalo da bude slučaj, jer je njima u interesu, kako sami kažu, da se Srbija nađe u Evropskoj uniji. Dakle, sad im smeta i usvajanje ovog pomenutog zakona. Na posledku imali smo i reakciju Dragana Đilasa kojem je zasmetao izbor članova REM-a. Kako to komentarišete? A mislim da je to jedan veoma važan fenomen kome treba posvetiti nešto pažnje i također mislim da je predsjednica Narodne skupštine, gospođa Ana Brnabić, o tome veoma elokventno govorila juče na jednom javnom skupu, mislim, na konferenciju Euronewsa. Naime, ono što je nama zaista neophodno, to je neka vrsta i političkog, ali ako hoćete i šireg društvenog konsenzusa o tome da je članstvo u Evropskoj uniji imperativ, da predstavlja deo nacionalnog interesa Republike Srbije i da je potrebno angažovati sve raspoložive i političke, ali i šire posmatrano društvene snage kako bismo iskoristili ovaj momentum, iskoristili ovu šansu, ovaj prozor mogućnosti, kako neko naziva, koji trenutno ova generacija ima. Pitanje koliko će dugo ostati otvoren da napravimo te odlučujuće korake ka članstvu. To je posao svakako
organa izvršne vlasti, ali ne samo nas. I bilo bi jako dobro ukoliko bismo dostigli tu vrstu društvenog konsenzusa koji postoji u nekim drugim državama, kandidatima, ili je postoji u onim državama koje su u 21. veku postale članice, nove članice Evropske unije. Dakle, tu vrstu konsenzusa koji bi nam omogućio da još brže i još odlučnije sprovodimo one reforme koje su neophodne. Nažalost, tog konsenzusa kod nas na političkoj sceni nema, jer uprkos činjenici da veći deo opozicionih stranaka ima tu vrstu proevropskog ili evropskog predznaka, dakle, ili se na taj način deklarišu, u praksi, dakle, se oni ne ponašaju na taj način. I vidimo na ovim konkretnim primjerima. Setimo se, recimo, ustavnog referenduma iz januara 2022. godine. Dakle, jedan veoma važan reformski korak, jedan smo od retkih država koja je do sada u procesu pristupanja, govorimo o državama kandidatima, pristupila i promjeni svog ustava kako bi podigla standarde, u našem slučaju konkretno standarde u vidu nezavisnosti pravosuđa, a da nismo imali nikakvu podršku ni ovih nominalno proevropskih političkih stranaka, nažalost nismo imali podršku ni civilnog društva koje je po definiciji trebalo da bude, dakle, deo te vrste procesa i da podržava sve ono što nas vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. Bili smo ostavljeni sami i mora, dakle, govorimo o Srpskoj naprednoj stranci i o velikom autoritetu koji je predsjednik Aleksandar Vučić lično uložio u taj proces kako bismo uspjeli da sprovedemo tu reformu, odnosno promjenu ustava i da dobijemo referendumsku podršku. Tako i sada, kada govorimo, dakle, i o usvajanju zakona o jedinstvenom biračkom spisku, izboru članova Saveta REM-a, iako je svima jasno da se radi o važnim reformama koje nas vode ka članstvu u Evropskoj uniji, mi imamo ljude poput Đilasa ili druge, dakle, opozicione, samo nominalno proevropske stranke, koje umjesto da to iz principijalnih razloga podrže i da doprinesu stvaranju tog političkog i društvenog konsenzusa o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, oni čine upravo suprotno, podmeću klipove u točkove. Dakle, njihovo ponašanje je sve samo ne proevropsko i možda je i dobro da smo to negde isterali na čistac i da postane svima jasno. A ako govorimo konkretnije, dakle, o zakonu o biračkim spiskovima, javno su ga pohvalili iz Evropske unije, pohvalili su ga i nevladine organizacije, odnosno usvajanje, dakle, ovde u Srbiji, što je svakako retkost. Mada, kako bih rekao, možda i, kako neko kaže, nije moglo drugačije, jer se u političkim krugovima govori da je taj zakon zapravo i pisala CRTA. Pa se postavlja pitanje hoćemo li sa tim zakonom novim proći onako kako smo prošli na onom referendumu koje ste vi malo pre spomenuli, a na posledku se ispostavilo da taj referendum baš i nije doneo mnogo toga dobrog našem pravosuđu, naprotiv. Hajde da ostavimo pitanje pravosuđa po strani, da se ne bi sada upleli u jednu diskusiju koja bi otišla možda previše u detalje obrazlaganja, dakle, čega je posljedica ovo svakako nedovoljno zadovoljavajuće, da kažem, stanje u pravosuđu. Jer, znate, i većina i sudija i tužilaca koji su danas na položajima su izabrani po onom starom sistemu pre nego što je i došlo, dakle, do ovih reformi, ali dostavimo to po strani. Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, važan reformski korak na kojem smo radili, pa ako se ne varam, svakako preko godinu dana. Mislim da je u opticaju bilo 8 ili 9 čak nacrta zakona koji su razmatrani svaki put, dakle, usaglašavani sa ODIHR misijom, ali je važno da je na kraju taj čitav proces završen, dakle, u tom inkluzivnom maniru, uz učešće civilnog društva, strukovnih profesionalnih organizacija, uz saglasnost, naravno, i ODIHR-a i uz konačno pohvalu same Evropske komisije i najviših zvaničnika Evropske unije. Pritom, ja tvrdim da se radi o jednom zakonu koji je prevashodno tehničkog i proceduralnog karaktera. Dakle, on suštinski neće uticati na izborni proces, jer vam odgovorno tvrdim, kao neko ko prati izborne procese u Srbiji dugi niz godina, da uz sve nesavršenosti koje u našem jedinstvenom biračkom spisku postoje, a koje će se sve te nesavršenosti sada ukloniti, dakle, uz primjenu ovoga novog zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona, ja vam odgovorno tvrdim da u najmanju roku u 21. veku niko u Srbiji nije dobio izbore ili izgubio na izborima zbog tih nesavršenosti u jedinstvenom biračkom spisku. A čemu onda toliko insistiranje na nje? Pa i obstrukcija u ovih godinu dana. Upravo dolazim do toga, dakle, da je zaista
kod nas često prenaglašen značaj jedinstvenog biračkog spiska i njegovih nesavršenosti, uprkos činjenici da naše izborne procedure imaju toliko, dakle, korektivnih i zaštitnih mehanizama kontrole. Počevši od činjenice da na svakom biračkom mestu mi imamo na desetine članova biračkih odbora, takozvanih kontrolora, koje nominuju, predlažu sve one izborne liste koje na izborima učestvuju. Da čak i ukoliko imate, dakle, neku nesavršenost u biračkom spisku, da se nalazi neko ko ne bi trebao to da bude usled činjenice da je ranije preminuo, da ne živi fizički tu i tako dalje, pa kako je moguće da takav neko glasa, odnosno da njegov glas bude upisan uz 30 ili 40 kontrola na biračkom mestu, uz onaj sprej koji se aplicira na kažiprstu svakog birača, uz sve druge mehanizme koje postoje. Dakle, da li te nesavršenosti mogu da utiču, dakle, na izborni rezultat u veoma maloj meri? To suštinski nije razlog zbog kojeg bilo ko na izborima pobeđuje ili zbog kojeg bilo ko izbore gubi, već se koristi, to je postala stvar našeg političkog folklora, koristi se kao izgovor za one koje na izborima prođu, da se nekako cvale i da kažu evo izgubili smo zato što je loš birački spisak, zato što glasaju mrtvi i tako dalje. To nema veze sa stvarnim stanjem, to ne odgovara, dakle, prostim činjenicama vezanim za naš izborni proces i za izborne procedure. Ali dobro, opet kažem, ukoliko te nesavršenosti, manje nesavršenosti postoje, a ima ih, treba da se uklone i zato je bilo dobro da se donese ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, da se formira komisija koja će se na jedan stručan način kontinuirano baviti verifikacijom samog jedinstvenog biračkog spiska, uklanjanjem nesavršenosti, uklanjanjem onih ljudi koji tu ne treba da se nađu. Ali da neko kaže da gubi izbore zbog, ne znam, miliona mrtvih duša koje glasaju na izborima, to je apsolutno netačno, u velikoj meri neozbiljno, ali je postao, dakle, standardni izgovor za one koje na izborima gube. Bližimo se kraju emisije. Kada je u pitanju miks spoljne i unutrašnje politike, interesuje me kako gledate na slučaj Generalštab. Zašto kažem miks? Pa mnogo je onih koji tu aferu vezuju za evropske centre moći i pokušaj da se blokira dalje približavanje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Beograda i Bele kuće ili ti administracije u Vašingtonu, nove Trumpove administracije i tako dalje. I nemali broj njih to vezuje, dakle da je ta afera zapravo i počela onda kada se predsjednik nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, pa to koriste kao argument u prilog ovome što sam ja rekao da tvrde. Možda nisam dovoljno stručan da govorim o nekim konkretnim procedurama na jedan precizan način, ali mogu da vam kažem nekako svoje lično mišljenje zasnovano na nekakvim zdravorazumskim pretpostavkama. A to je da je projekat, dakle, u kojoj pravcu čije realizacije idemo, zaista dobar, da je po mom opet skromnom sudu, da je sjajan, da nema nikakvog smisla da toliko godina nakon NATO agresije, dakle, mi imamo u samom centru grada ruševine koje su pritom i nebezbedne za prolaznike i tako dalje, i da bi bilo jako dobro izraditi jedno velelepno zdanje koje bi podiglo čitav profil tog dela naše prestonice, podiglo vrednost svih objekata koji se nalaze u okolini, a uglavnom su u javnom vlasništvu, dakle u vlasništvu Republike Srbije, koje bi privuklo dodatno turiste našem gradu, a uz sve to, dakle, nekako je prisutna i ta činjenica da ako taj projekat se realizuje u saradnji sa kompanijama koje su i bliske aktualnom američkom establishmentu, to može samo povoljno da se odrazi na dalji razvoj naših bilateralnih političkih odnosa, odnosno sasvim sigurno im neće štetiti. Kada sagledamo to iz svih ovih postojećih uglova, zaista mislim da se radi o veoma dobrom projektu, a da je to nekakvo protivljenje koje postoji u delu javnosti posledica manipulacije emocijama, jer znate, ako neko misli da ćemo se mi odužiti prema žrtvama NATO agresije na taj način što ćemo imati ruševine u centru grada, pa da li smo mi ostavili nekakve ruševine u centru Beograda posle 1945. godine da bismo očuvali sećanje na zločine nacističke agresije? Dakle, pa nismo. Već nekoliko godina nakon 1945. ceo Beograd je bio obnovljen. Zašto sada decenijama nakon NATO agresije da čuvamo ruševine? Pritom ovaj projekat, dakle, za koji kažem
smatram da je sjajan, podrazumeva i obuhvata dakle i uspostavljanje muzeja koji bi bio posvećen žrtvama agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Dakle, sve u svemu mislim da je projekat dobar, da će doprineti dakle i u ekonomskom smislu i u političkom smislu, da je dobro što smo na koncu doneli i legislativu koja ide u pravcu realizacije, govorimo o lex specialisu, i verujem dakle da ćemo u godinama koje su pred nama taj projekat realizovati na zadovoljstvo i Beograđana i svih građana Srbije. U redu, gospodine Starović, evo time ćemo završiti ovaj razgovor. Hvala vam što ste dali vreme i bili gosti. Hvala vama. Gledali ste Fokus. Hvala vama što ste bili sa nama. Ostanite dalje uz B92. Prijatno.